Sorkar TV. Delhi High Court kalau hukum yang Sorkar Delhi berkede benwat kilat kelinti ban penkendriaan no Ksew Surok syiki wepat ki Jaka ke bakinyo Jaka sa. Lapin mi yang ke hukum hakar puwai truk ujemang arajar pausan dekat Justice Mini Pushkarna. Lapin mi yang ke hukum hadin maka beri ke bait bah yaki Ksew ka Pratima Devi yang ke belajutip ru kum ke dog ama Klalit mudoi syaki Ïing Bishar nama ka jingsha penpra ke Jaka sa Ksew kiba kala penchna khalang yaki syedien ke PVR Anupam Complex. Hakate ke Jaka bagashna kidan kumba arspa atli Ksew Surok hende ke Municipal Corporation of Delhi klarat bat penpra no ya ke Jaka sa jongki. Ke DV kelari Ksew Surok kala kumba lai post nam AA. The court kalau hukum yo Chief Secretary Jaka Government of the National Capital Territory of India bu unlum jingalang yaki tenat ke bidan kam banyak keran halokan ikamat.